Nalazimo se ispred jedne od bolnica koje su u posljednjih par desetina godina zauzele značajno mesto u lečenju ljudi. Ne zbog bolnice, nego zbog bolesti o kojoj se radi, reč je o kanceru, raku. Utvrđena je nepobitna veza između tehnološkog napretka i naglog skoka kancera, ne samo kod nas, nego u celom svetu. Kriva je postala eksponencijalna. Naravno, tu su i uticaji pre svega hrane, koja je postala zagađena i bit će još više, nažalost. Ali tu je i veza radijestezije, koja smatra da je nastanak ove vrste bolesti značajno povezan sa mestima na kojima se živi, boravi i spava i radi. Zbog toga što, već smo pričali, to na lošim mestima, na mestima loših zračenja, na mestima ukrštanja kosmičkih, zemaljskih, kosmotelurskih, globalnih mreža, dobiti kod hoćete to, dolazi do značajnog pada prirodnog imuniteta i sve druge bolesti, makako ne bile, počnu da bujaju. Sticajem okolnosti, takava je i ćelija raka, koja buja padom imuniteta, i bilo bi dobro kada bi savremena medicina uzela u obzir značajnije radijesteziju sa stanovišta mesta na kome se boravi, spava i živi i radi. Nažalost, za sada je to u brojkama i procentima izraženo 0. Tu je takođe i dečija bolnica. Bolesti kod dece vezano za to počinje sa vrlo čestim bronhitisima, netipičnom astmom, ali ono po čemu može prepoznamo loše mesto kod dece, to je da one beže iz tog kreveta, ne vole da spavaju u toj sobi, imaju strah od ležaja na kome treba da spavaju, strah od noći, stalno plaču kad su mala, ružno sanjaju, imaju noćne more, česta buncanja i mokrenja u snu. I roditelji bi trebali da obrate pažnju, jer često puta dovoljno, skoro u većini slučajeva, samo da se krevet premesti na drugo mesto ili da se bar još bolje stan pregleda. 2000. godine je bio takozvani Evropski pokret za mir ili tako nešto slično, neka asocijacija, mislim da postoji danas, koja je educirala isključivo lekare u vezi alternativnih metoda lečenja, tada je tako i to i počelo. I ja sam tu negde držao neke predavanja vezano za zaštitu od tih zračenja, upoznavao sam sa onim saznanjima koje sam ja tada imao, lekare, ali nažalost to je ostalo samo na 2-3 predavanja i tako se završilo. Srećom, danas postoje lekari koji su otvoreni prema saznanjima i prema alternativi ovakvog tipa, prema novim saznanjima, i nadam se da će i oni pomoći da ova bolnica bude što manje posećena. Gdje si, što radiš? Otkud ti ovde? A eto, prolazio sam nešto tu, idem u bolnicu, ovamo, namo, levo, desno. Šta ti, niti dobro? Eto, problemi. Kako se ništa radiš, šta vi? Pa ništa, radimo moju radijesteziju, kao i pre 20 godina, 25. Jel pregledate stanove, šta? Pa naravno, Pa možete meni pregledate stan, kako? Pa ne mogu, sad idem na put kad ću da dođem, ne znam, nego koliko dugo ste stanu? A ima već dosta dugo, godinama, decenijama. Sad sam ja negde van to, aj sad, to završeno. Evo vam kreda
Nastavite mi vaš stan ovde, pa ću ja da pogledam što Mogu, a mogu. Ajde. Evo. Nešto dugačak stan. Pa jest, ovdje mi je dnevna soba, ovdje je predsoblje, ovdje su vrata. Ali bez vrata, bez prozora i krevet. Recite mi samo adresu koja je... Kumanov. Dobro, gdje vam je sever? Da. I koji je broj stana? Već smo imali kredu pri sebi. Ovo je sever ovdje. Pogledamo stan, ovo je ulica, tako? Jest. Ovo su najlošija mjesta u vašim sobama. Nema onih mreža pravilnih, postoje nepravilne mreže, to su najlošija mjesta za boravak i za spavanje. Vidimo da ima neka linija koja ide u ovom smeru. Vidjet ćemo kasnije zbog čega je to tako. Dve podzemne vode tek ovdje. Prva voda teče ovako, u ovom pravcu to je ista voda koja teče ovdje, samo se malo deformisala linija. I druga voda teče u ovom pravcu. Da vidimo sad koliko ste podzemne vode široke, obale tih podzemnih voda. Ova voda prva teče ovako ovdje, druga obala te iste vode ide ovdje i ovo je obala prve i obala druga i prva obala prve vode. Ovo vam je sve nad vodom. Znači stan nam je odmah loš, da vam kažem. Druga voda na drugoj dubini teče ovako. Ja sam dešnjak pa očigledno da vam je ceo stan loš. Druga voda teče ovako. I ovo je druga podzemna voda. Ovdje se one preklapaju. Tu se preklapaju. I ovo je sve loše za duži boravak ili spavanje. Ja sam nasjetio gdje se nalazi krevet. Sad stop, pa ćemo. Da mi nasjetio gdje se nalaze kreveti tu. Evo ovdje je krevet. Krevet jedan. I ovdje je krevet drugi. Na osnovu ovoga možda zaključimo ako se ovdje nalaze kreveti i ovdje, možda zaključimo da osoba ako spava sa glavom ovdje, beži stalno prema zidu ovamo, je to istina? Da. Ili beži od ovih loših mjesta. Osoba koja spava ovdje, spava na boljem mjestu i beži stalno na ovu stranu u čoša kreveta. To vi ili neko drugi iz vaše porodice? To je moj brat. Dobro. Ovo je mnogo lošiji krevet nego što je ovaj, očigledno. Osoba koja spava ovdje ujutru, kao da nije ni spavala, ujutru bole vrat, ramena, krsta, noge, pogotovo karlice i kuku i moguće grče nogama i listovima. Jedna spava ovdje na ivicu kreveta, kao da ne ide pada noći, ako ne ide tone, zbog toga u toku noći beži automatski tamo. Da spava s ove strane, beže obje ovamo. Ako ste nekad premeštali u tom krevetu levo desno, onda ste možda primetili da bežite na ovu stranu kreveta. Ovo je jako loše mjesto za duži boravak i za spavanje, ovdje mogu da bole noge. I dalje je loše mjesto s obzirom da su dve podzemne vode, ali ovdje je dramatično loše i treba bežati da vi stavite neki zaštitnik. Ako ima mjesta se spava u ovim prostorijama, ovaj krevet trebalo se stavi ovdje se spava, sa glavom ovako, prema severoistoku, prema severu, odnosno severozapadu, ali isključivo sa nekim zaštitnicima. Ili još bolje glava ovako, ali isključivo plus zaštite. Ovdje je jedna zaštita završi ceo posao, a ovdje ne treba spavati ni sa zaštitnicima. Nema nikakvih dramatično loših premeta u kući,
nikakvih negativnih energija drugoga tipa i svi vaši problemi zdravstvene prirode, možda malo i psihičke, a to je da ste umorni stalno, osjećate se loše i tako dalje, isključivo zbog mesta na kojem spavate. A kad bi se spavalo ovdje u ovoj prostoriji? Ako bi spavalo u ovoj prostoriji, ovo je neutralno mesto, zdravo mesto, glava ili ovako, ili na severoistok ili na severozapad, uvijek je bolje spavati sa glavom na sever. Idealna pozicija bila bi ovako na sever, ali pošto nemoguće, znači ili ovako ili ovako. Nikada se ne spava sa glavom na zapad. Ovo je zapad u ovom slučaju ovdje, ne spavati sa glavom na zapad. Znači, moja preporuka je spavajte ovdje, bit će vam dobro. Ajde, pitajte. Imate, hoćete prvo pregledam vaš stan časko? Hoćete pregledam vaš stan sada ovdje, kako se držam? Da ću vam bilo tamo. Evo sad ću pregledam se, kako se držat će, odmah vam kažem, kao i njemu. Možete, evo daću, evo možete nacrtati ovdje stan vaš stan. Evo, vas ne treba vrati, ne treba prozor. Ne treba krevet, bez kreveta. Ne treba ni to. Ništa ne tamo gdje spavate, ne pokazujte mi gdje spavate. Je pošteno? Je pošteno? To je WC sa televizorom. To je WC, da. Kuhinja. Dobro, ne treba više ništa. Kuhinja je ulaz I i samo- ovdje je dečija soba. Treba mi samo istok, zapad, sever, jug. Evo, sad ću. Se označava sa NS. South. Ovdje negdje je west. Da? Ne, to je east. Ne west, a ovdje je east. Rećite mi samo za mene adresu stana. Žarko. Ime, vaše ime. Jesam. Vlasnik stana. Da smišljamo neki novi metod za rad. Nema već. Ja govorim za kameru sad. Pošto ne mogu sad ga okrećem, sad ja njega okrećem dole ovako tako što. Potpuno slično kao u onom stanu prethodnom. Ovdje su slični, gdje su za kreveti ovdje? Ovo su najlošije mjesta, to su ovi kartoni karevi čvorovi. Ovdje je jedna voda, teče ovako, druga voda teče ovako i ovo je najlošiji deo za spavanje. Kako znate vi to da jeste? Pa zato što su neki vodu bili. Zato sam vrućen. Kako slično kamen? Gdje se nalazi krevet? Evo. Ovo ga nema, ovo je ovo i ovdje se nalazi moj krevet. A tu bi je žena umrla, dra. Ovako, sad što ne završi sam ovako. Osoba koja spava na ivici ovdje kreveta beži stalno prema ovako. Da. Jer spavate na lošem mjestu i beži stalno prema... Penje se normalno. Jer su ovo loše mjesto. Osoba koja spava ovdje... Nema, to je A to orman. je orman. I beži stalno ovamo. Da. Supruga koja je spava s ove strane bežila je stalno prema ovamo. Stalno, ne, beži ovdje. Ne, prema ovamo, kažem, prema ovamo. Da, a ja ležim ovdje i ne bežim A ja sam nigdje. mislio vi spavate s ove strane. Ne, ona je Osoba koja spava ovdje beži stalno ovamo. stalno beži. To hoću Penje se normalno, umjesto na mene. Kad je umrla, koliko dugo ima? Ne, tu su nekad bili moja čerka i moja žena. Imali su dva razdvojene kreveta, ova je bila ovdje, ova je bila ovdje. Sada, nova supruga, i ja živim ovdje, i ja spavam ovdje, a ona ovdje, i ona beži na ovaj krevet. Vi ako spavate A ovdje, samo malo, a ona beži ovdje i imamo tu jedan to moram ja krevet. da vam kažem. Ona beži To moram ja ovdje. da vam kažem. Pustite mene. Ajde, hoću. Ja se bavim samo tim poslom. Naravno. Vi kad spavate, kada ne spavate, kada pada neki ponor, ujutro bole vrat, ramena, krsta, noge, kavice, kupku i moguće grče nogama ili isto ima, jako je loše ako se neko od vas noću znoji. Ja sam, vidite kako sam ja. I ovdje vam jako loše i ovo nikako nije dobro za duži život, boravak ili spavanje. Naravno. Najmanje loše mjesto u stanu je ova pozicija ovdje. Sad mi supruga, pošto smo dobili baku koju ovdje vodimo na ekologiju, baka spava ovdje, 85 godina. A supruga da bi je čula ili ovdje ulaz, spava ovdje. Supruga je odmorenija nego ja, a ja sam nastavio da spavam. Vi pređite ovdje da je orman, premestite krevet skroz do ormana. A što ne bi ovdje prešao? Pa dobro, naravno tu, nego mislim, ako nema mjesta. A ima ne, najviše čuje. Ali u ovoj sobi je najmanje loše mjesto ovdje je orman. Najviše loše. Najmanje loše. Ko je, ovo je orman? Da. A šta s njim da radi?
Ništa, Ne mogu. ovako spavati sa glavom tako Mogu da spavati. ga pomerim ovde. Ne, mogu ovde da ga Može li spavati, evo ovako spavati. Tako spavati. I šta su utvrditi sa zabočnog gudeta? Čime su da su negativne ove sile? sile i ono u 2, jel te? Oni su govorili u 2. Te Hartmanove. Komentari i čvorovi, da. I ono što i neke instrumenta su... Ja nisam... Da se pohapao s ovim otprilike? 100%. Nisam rekao da i ovaj deo dnevne sobe loš. I taj deo dnevne sobe loš. Idemo A dalje. vidite, ovako se radi. Ulica. Ide u nagibu ovako. Slično je popolno na stanu tamo. Ne, ko kaže da ne popolno stanu. I to su kuće u nizu. A mi smo ovde. I posle toga ide neki zajednički čvor, da idu one vode. Da. Mi smo zadnja kuća. I toga vozi, brale. A ovde isto je nadmorska visina bar 3 metra iznad, a ovde do nas je isto 3 metra i ovde se sve sliva. Malte ne da možete da čujete podzemne vode. Da. Da. Ja sam svestan toga, a nemam gde da pobegnem. Pa dobro, napravit ću neki zaštitnik, ja ću ostaviti moj telefon, napravit ću neki zaštitnik. Ja sam nešto pričao i nastavio da pročitam o Teslinim pločama. Ne to, Tesla, ona svojim presekom, zlatni presek 1:1,6 da radi. Samo još drugo da pogledam. Kažete. Kako je to vaše ime? Ja sam... Od svih mogućih utjecaja koje postoje u toj radiesteziji, samo spavati na loše mjesto. Nema nikakvih drugih. Ne, Ja kažem da nema. ja sam imao 2 infarkta i ja to pripisujem prirodnim nekakvim svojim. Nema ti, ja kažem nema ti tih utjecaja. Ja kažem nema ti. Zlih nešto magije. Nema. Mislim ja, nisam Ja se kažem da nema. zamerio. Znate, gospodin, Ja kažem da nema. da, verujem. Ja kažem da nema. Nema karmičkih problema, nema sredinskih. Ako ja tvrdim. Ja se nisam nikom zamerio u životu. Sve što imate od ovih utjecaja loših su, koliko dugo živite u Tisnu? Sad smo 2013. od 2002. 11 godina. Ništa, vi će mi se javiti na moje telefone. U tom stanu je umrla moja supruga od karcinoma genitalnih organa. S koje strane tamo? Ovdje. A čekao. Sad ja spavam ovde, a I ujutru ko izlomim, ko se može nešto da smradim. pitaj. Sad imamo oba u ovoj sobi i žena spava ovde da bi je čula, jer tu su vrata. I ona je čuje. I ona je odmorna. I imate mogućnost spavati negdje u ovom delu ovdje. Znate šta? Ja ne robujem od nečega. Znači ili ovdje, sa glavom prema severu, severistu. Nije, sever je ovdje. Ovo je zapad. Ovo je zapad. Vidite, ovdje je... Ne. Ovo je dole sebe, dole. Dole Evo ga. sever, dobro. Ovako. Onda ovako. Sunce mi izlazi ovdje. Da, u redu. Onda spavati sa glavom ovako. Ovako stavite krevet. Da, to je, ne mogu, to je jako mali prostor. Ništa, stavite kako hoćete, samo nemojte sa glavom na zapad. Bilo gdje... Mogu ovdje? Evo, ovako ćemo da pojednostavimo stvari. Ajde. Ova polovina sobe je bolja, ova polovina sobe je dobra, ova nije. Ova polovina sobe je dobra i ovo je odlično. Ovaj deo sobe je odličan. Ovo je dobar i ovo je odlično. Znači, cela priča je vodi od ovog ćoška do ovog ćoška, linija i ovdje je loša. Daj mi ono karirano. Kaže, ovaj se nije. Evo, posle 10 meseci sreli smo se sa gospodinom Banetom, čija je prezentacija
na zidu dio stana koji smo pregledali. Našli smo se sticam okolnosti kod njega u stanu da vidimo koliko to zaista tačno ili nije ispravno koje što smo radili. Vidimo da se gospodin Bane malo promenio, nema više Karina u košulju. Ja imam isti sako. Ispravila zbog negativnih dejstava. Hvala vam da ste došli i uvjerit ćete se da je situacija na zidu ista kao na terenu. Pa sad će da vidimo, ja to sam ne znam. Tlocrt na zidu, izvolite. Možemo li? Nalazimo se u prostoriji koju smo predali preko zida i odnosno deo stana, to je ta soba, pokušat ćemo ponovo da vidimo o čemu se radi, malo će radimo ubrzani proces radiestezije ovde i tražimo prvo najlošije mesto ovih prostoriji nalazi se ovde. Gospodin Bane, jer to odgovara lokaciji? Upravo to, zbog svih problema koje imam sa nogama, da, tu se nalaze. Drugo najlošije mesto nalazi se ovde, treće najlošije mesto ovde i to bi treba bude na linija koju smo stavili prvi, drugi, treći čuo, samo što čini mi se po crtežu krevet bio ranije. Jeste, da, drugačije. Dobro, prošlo 10 meseci, istini za volju, jel da? Znači, ono o čemu smo pričali ranije, to je taj orman čuveni. Na koji se penju. Na koga sve mislio da je u stvari krevet, a nije krevet nego orman. I ovo je ranije bio krevet, onda ovako. Da. Ovako je ranije bio krevet, pa sam ja govorio da osoba koja spava ovde beži tamo, jer ovde teku dve podzemne vode i najlošija mesta, ako su ovo najlošija mesta, recimo sad su ovi jastuci ovako, ovde, to su najlošije mesta, pa osoba koja je spavala ovde, ujutro bole vrat, remena, krsta, noge, kalice i kukovi, moguće znojanje u toku noći, ružni snovi, ujutro kod je polupijana osoba, mamurna, depresivna, neispavana. Da li bi nešto značilo da ovaj ormar se premesti na ovaj zid, a da oslobodi mesto za ovaj krevet uza ovaj zid? Ja sam, gde beše za nama zapad, istok, sever, jug, ovde prošli put sam se bio. Jug je u ovom pravcu prozora, sever je gore, Ovde najbolje spavati zapad je ovaj orman skloniti i spavati uz onaj zid sa glavom prema tamo. Znači, ovako uzduž. Imate najbolje, uz neki zaštitnik, rekao sam napravit ću vam zaštitnik, istini za volju nije tehnički uređen, ali je brzo efikasan, isto kao i što... I sad ste rekli da se ova linija negativna proširuje na dnevni boravak preko ovog zida. Tamo već ide dalje, da vome, imamo dve podzemne vode, teku ovako, jedna teče ovako, druga teče ovako i to su u stvari one vode koje su tali ivice, onih obale podzemnih voda. A ako hoćete da pogledate... Koliko vam je jaka leva ili desna ruka? Ja sam levoruk i levoruka mi je solično jaka. Ali biste li ljubisno stanite ovde da vam pokažem kako istog sekunda gubimo snagu na lošem mestu. Ja ću ispušiti vašu levu ruku, jer može se boriti samo koji jače. Levo, da. Može, da. Stavite pod ugom 90 stepeni ovako. Ja ću da guram vašu ruku dole, a vi gurajte gore, vidim koliko ste jaki. Pružite mi što jače opor može. Dobro. Nećemo se sad nadrećemo, ali ćemo da vidimo razliku u snazi. Gurate gore. Pretpostavljam se javio bol u ruci. Da, ovdje je ramena. Sad ću napraviti jednu mentalnu zaštitu, takozvanu mentalnu zaštitu, jer nemamo dovoljno mesta da stanemo na dobro mesto. Stavit ćemo kasnije na dobro mesto tamo u sobi da vidite razliku u snazi. Radimo to ponovo, pravi mentalnu zaštitu. Idemo sad vašu snagu. Gurate gore, ja ću dole. Ima li razlike? Da, je primetno, da. Sad ću da spomenim tu zaštitu. Idemo sada. Umorili srediću se nije prsnuto. Gurate gore. To se zove njemački arm metod, arm ruka i tako dalje. Uskoro će nabaviti aparat koji samo to meri, pa će im to razliku u snazi. Zato je to loše mesto. Čim stupimo u tu zonu zračenja, istog sekunda mi gubimo snagu. Naša aura je podložna nekim uticajima lošim od ozdo koji idu i ovim kosmičkim zračenjima i čvorovima, zato je dolazi do pojave pada prirodnog imuniteta. To nije pojava bolesti zbog bolesti, nego zbog toga što mi, koji smo samo iscelitelji, nemamo više svoju snagu prirodnu. Najmanje loše mesto je za spavanje uz onaj zid sa glavom tamo, prema severu, uz neki zaštit. Nije dobra soba uopšte. Treba izbjegavati. Ako možemo, ako ne možemo. Jasno, može da se tehnički izvede sve.
Po onome što smo mi našli, najbolje mesto je u dnevnoj sobi. Imao sam tamo vašu snagu. Može ruka. Ako se dobro snećemo, to manje loše mesto je bilo ovdje, tako? Odnosno, provjerit ćemo ponovo, Visak mi pokazuje i ovo je sad najmanje loše mesto u ovoj prostoriji. Sad ćete ponovo da imamo vašu snagu tu, bez tih mojih zaštita. Mentalni bilo kakve vrste, gurate gore ruku, ja ću dole. Ima znak razlike. Ima. Slično kao kad ste postavili zaštitu na onom slabo mesto. Istog sekunde, čim koraknemo tu, gubimo snagu, kad uđemo u tu zonu. Jer boli ruka sad, ne? Ne. Ja ću sad da vam sad pokažem i prostoriju od ispod ove sobe. Isto je gore, što dole to i gore. Nema potrebe da idemo. Nema potrebe. Idi vidi majinu sobu. Idemo sad da vidimo tamo gdje je bila, ako se dobro sjećam, podsjeću baka ili... Bak. A gdje je sada Vojislav? To je treća soba bila, pa bakina, pa od drugi baki. Da, od druge baki. To beše ovako idu ovdje. Molim. Dori se koliko će ova baka da živi. I ovo. Nema čvorova, je bilo u ovoj sobi ovoj čvorova tamo se drži. Ili su bili tamo? Nije. Tamo ide ono ledino, loše ide. U srednjenu boravu. Najmanje loše mesto je tamo za spavanje. Znači ovo bi trebalo bude najmanje loše i tu se ceku te, ako sam dobro se sad ja orientišem prema crtežu, ovako idu ta loša mesta, tako prolaze. Kroz dnevni boravak. Ne, idu ovako, a ovdje idu manje, a ovdje idu najmanje. Da, jeste, smanjuje se, da. Eto, to je bilo. najgore? Pa, ne, mnogo bolje nego u dnevnom boravku, a najslabije u ovoj prostoriji. Što više ideš prema prozoru, sve bolje. Mnogo manje loše nego što nije dobro, ali nije ni dramatično kao u onoj spavaćoj sobi tamo. Pa to je jednostavno da napraviš samo da uza ovaj zid do radijatora prebestiš krevet. Ali nije dobro mesto. Najmanje loše mesto je ovo ovdje. S ove strane zida, jel? Znači da prebacimo ovo sve ovdje. Kada budem napravio to donedavno, vidjet ćemo kasnije detaljno. Pa sve možemo levo, desno, levo. Ništa više. A ne to, nego što uopšte kad lekam ne mogu da spavam. Čak sam 3-4 puta imala priliku neke lekove za spavanje da uzmem koji su inače ubitačni, kaže ljudi od njih spavaju. Ja to lekam i ne mogu izvesti. Iako mi je san, onda mi je jako kratak. Mogu, na primjer, sat vremena, ali nije to. A gdje ti spavaš? A on spava kod mene. Kod mojih nogu. I stalno se svađam i onda unuka kad dođe, pošto ona onda tamo spava, ja spavam ovde i stvarno, samo da mi je malo veći krevet. Gdje ti spavaš? Ovde zaspim, tu u čošku. A ovde, tu i tamo ne mogu da si spavam. Kiki, sad sam ga ošišala. Kiki beži kod nogu, kod Gojke, prema prozoru. A kod mene, ja sam mislio da sam autoritet, pa zato neće da uđe. A on u stvari ne želi da uđe zbog viših sila, a ne što se mene plaši. Gdje mačka leži ti beži, a gdje pas spava kaže najmanje loše. Pitali se me koji su zaštitnici zaštite? Da. Pa najbolje zaštite su, ima danas jako puno zaštitnika, različitih vrsta. Bio sam na američki film, oni imaju asocijaciju, zove se asocijacija dovsera, znači to su raštari. Iako njih nije baš tako da je popularan zbog cene zemljišta, padne, diže se i tako dalje, gdje je s jednom žicom, oni naravno to eliminišu. Ono što je moguće kad su riječ o prirodnim zaštitnicima, to su razne vrste asura, razne vrste ulja, pa jestivog ulja, sve ono što može da upija nešto, recimo nekad se najbolje spavao na slamarici. Onaj ko je nekada bio na selu i spavao na plastu slame i sena, zna kako se naspava. A u Banatu smo više koristili ljuštiku. Ali obavezno je da se svaki par puta iznese na sunce, da bi se ispraznilo. Pa se većina zaštitnika se tako isto prazni, na sunce ili pod vodom. Znači, u stvari, to su sve prirodni materijali. Guna, isto.
Međutim, u ovim slučajevima, kao što su jaki, najbolje se sklonili s to mesto spavati na najmanje lošem mestu ili na manje lošem mestu. Danas postoje razne ploče, kutije, piramide, razne vrste tehničkih uređaja, pogotovo u Nemačkoj postoji firma koja se zove Rajenex, koja pravi za čitave zgrade. Te uređaje, postoje neki prekrivači, na malo su skupi ili previše skupi. Postoji onda razne vrste nekih kutijica u kojima naravno ne znamo šta je, štampana kola, te ploče koje vrše oscilaciju, stvaraju oscilatorna kola, stvaraju sinusoidu suprotne amplitude i vrše interferenciju tog zračenja, s obzirom na Zemlja ima svoj potencijal i svoju pretenciju i onda izaziva ta razlika u materijalima, izaziva vibraciju tih ploča i eliminišu te uticaje. Postoje razne prirodne, odnosno razne prirodne materijali koji mogu da pomognu za zaštitnike koji se naprave, kao što recimo ja pravim zaštitnik od kartona. Vrlo je efikasan. Postoje mentalne zaštite, videli ste malo pre kako mentalna zaštita može da učini dosta toga u sekundi, ali to nisu zaštite koje treba da postoje. Jer to bi značilo da onda neko može rašiti ovu sobu, ovu ulicu, ovu zgradu, ovaj grad, ovu cijelu zemaljsku kuglu, što nije baš tako moguće. S druge strane, to su mentalne zaštite koje su duhovne uticaje i nisu trajni, nisu trajnog karaktera. Ono što ja mislim da se na tim lošim mestima, da su to su neke mreže, već sam dosta pričao o tom mrežama, prave neke vertikalne mreže, prave neka čvorišta koja su tako velika, ja mislim da su to portali kuda putuju te zle sile. Zato svako ko treba da se razboli po karmičkim, sudbinskim uticajima, ili ako ima neki negativni utjecaj na sebi, nazovemo ih magija, hvala Bogu, nema toga, ide da spava na loše mesto. Sve u cilju da se razboli. Sve u cilju da bi kroz pad na dno da bi počeo da razmišlja zašto mi se nešto dešava u životu. Pa da, dobro, nisam išla tamo, spavala sam sticam životnih okolnosti, ali kad sam legla popu pod bradu, tad je došlo pitanje zašto. Zašto ja? Zašto ja? Ukrala nisam, ubila nisam, otela nisam, potkazala nisam, preko što ja time da budem kažem. Zašto ja, da. Ali dobro, opet eto, već je 8. godina i neka vera te održava. Tako je, hvala Bogu, i onda kad mi počnemo da menjamo sebe i svoj odnos prema sebi, prema drugima i prema nekim duhovnim stvarima, ja pre svega govorim o veri, počinje i proces nekog iscelenja, izlečenja, jer mi smo najveći lekar sam sebi. Znači, naša energija je najveća energetska, nažalost, da možemo staviti tu puno hrane, puno aditiva, puno drugih stvari. Što ne možeš da izbegniš? Danas smo pominjali kad smo se vidjeli kako reče jedan drugar, kako i ovi što na grobljima kažu kako sad sporije se ono tkivo predaje zemlji, jer je puno aditiva i otrova. Puno otrova. To je meni ono što, na primjer, eto, nas dvoje ne jedemo toliko i sve, onda ima ova mala unuka, to ima njih dvoje. Što bi čovek i hteo da im pruži nešto što nije otrovno, nisi u mogućnosti, jer ne znaš više šta jeste, a šta nije. Zato su nekad bilo mjesto stanovanja. Nekad znamo da se kuće ne pravi, sad ne pričamo opet tome, to se pričao sam puno puta. I sad mi, ako imamo izbor da će da spavamo, a stan je relativno dobar i veliki, neki put i nemamo izbor, iako ga imamo uvek, a nemamo izbor sa stanovišta arhitekture. Da. Znači, ovo je sad komunikacija. Krevet ne može tamo da stoji prozor, vrata. Znači, ne može da stoji krevet tu, mora da bude tu. U ovoj sobi imamo prozor, vrata, još jedna vrata, krevet ne može da bude nigde, osim tamo. Šatro, a u stvari može sve. Ništa od ovoga nije Bogom dano da mora biti ovdje. I zato bi trebalo kad se kupuje stan da se pregleda prvo stan, ali nažalost retko ko to. Retko, i oni koji su me zvali, ja sam bio preko 3300 kuće stanova. Samo se tim poslom bavim. Zaboravi da pozove radiestezist, odnosno ne seti se ili mene neko drugo, sad nisam ja toliko bitan tu, ali onaj koji ima značajne iskustvo u tome, ajmo iz stana u stan, pa je onda mora malo krišno to da radi, da ne bi vidjeli ovi domaćini, jer
Iz više razloga. Ili će da ako je dobar stan, neće što tom problem dobar stan poskupeće, drugo je mogu da nas istrvi napolje, kaže, pomislim kod da radi, to što ne veruju, ali najčešći slučaj je to, ne mora znaju prodavca. Ne, nego nisam oni zvali su me oni koji traže. Da, ali tačno ste rekli, u toj gradnji, u svemu, malo se tome više pridaje pažnje. A onda ima jedan suprotno paradoksu, kad se prodaje stan, ako je loš, obično kažu, pa da prodajemo stan da nađemo bolje. Jeste rekao, ali sad, ako i prodaje stan, a znate da je loš, mora prvo da ga zaštitite, pa tek onda da prodajete.